Bridge Sport. Bridge Sport. Ya mwaramutse neza mumeze neza reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwe mwese mukomeza kugenda mubana natwe ni Bridge Sport twagarutse nanone n'amakuru n'ibiganiro by'imikino ndetse n'ibijyanye n'imikino cyane cyane twibanda kuri football nkayo ariyo sport iruta izindi zose. Mu byukuri mu gihugu cy'u Rwanda hari amakuru menshi agenda avugwa cyane cyane mu ikipe ya Rayon Sport, Champiyona y'igihugu, Champiyona imikino ya Champiyona igiye kugaruka muri ino weekend, ndetse umukino wa mbere ku munsi wa 25 wa Champiyona uratangira kuri uno wa kane. Hari amakuru agenda avugwa mu makipe agiye atandukanye tujye kugenda tugarukaho, ndetse nkakubwira fixtures ko zimeze. Kuri uyu wa kane nibwo ikipe ya Mbere iramanuka mu kibuga iki ni umunsi wa 25 wa Champiyona. Amakipe yose akomeye afite ibyahatanira araza kuba amanuka muri no weekend kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru amakipe yose akazaba amaze kuba akina. Hari amakuru agenda avugwa cyane cyane, ndagenda nkubwira muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport umukinnyi witwa Muhire Kevin ni kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo hari amakuru yagendaga avugwa ko ashobora kuba yasohoka mu ikipe ya Rayon Sport akerekeza mu makipe agiye atandukanye yagendaga amushaka yo ku mugabane wa Aziya, ariko uno mugabo muri no minsi ya nyuma yarari mu ikipe y'igihugu yaje kuba abigarika cyangwa se abitera utwatsi, avuga ko agifitanye urugendo rukomeye n'ikipe ya Rayon Sport. Ni kapiteni birumvikana turaza kugenda tugarukaho. Uyu mugabo yajyanye n'abandi bakinnyi ba Rayon Sport bagiye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Murabyibuka ko bari batumiye abakinnyi barenga 8, ariko hakaza kuba hagenda bake cyane rwose bitabira imikino y'ikipe y'igihugu aho yari mu gihugu cya Madagascar. Muhire Keve yagiriwe icyizere n'umutoza w'ikipe y'igihugu kandi yakirije umusaruro birumvikana cyane. Mu mikino ibiri heruka yarakinnye. Umukino wa mbere yakinnye iminota 50, ku wa kabiri yaje kuba akina iminota ihagije ndetse aza no kwitwara neza cyane, atanga assist y'igitego cya mbere cyabonetse muri uno mukino bakinaga n'ikipe y'igihugu ya Madagascar. Uyu Muhire Keve rero, Muhire Keve byavugwaga ko runo rugendo ikipe y'igihugu yari igiye kujyamo, hari amakuru yabanje kuvugwa ko Muhire Keve ataraza kujyana nabo, ati ko afite ubutumire buza kuba bumwerekeza mu gihugu cya Kuwait. Mu ikipe rwose yari yatanze offre imushaka, ariko biza kugaragara nyuma ko bitari byo, ajyana n'ikipe y'igihugu ndetse abasha no kugenda yitwara neza. Uyu Muhire Keve rero mu minsi ibiri iherutse ubwo yaganiraga n'itangazamakuru nibwo yaje kuba abihakana, aravuga ati mu byukuri ndacyafite igihe kinini cyo kuba nakinira ikipe yanjye ya Rayon Sport, ndetse binashobotse akaba azongera amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport. Bisobanuye iki kuri Muhire Keve? Kuri Muhire Keve, uyu ni umwe mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport ifata nk'umwana w'ikipe, kwa kundi tuvuga ngo umwana w'ikipe rwose wawundi uba warayikuriyemo kayigeramo ari mutoya rwose, ikipe ikamurera ikamugaburira agakura, ndetse nawe akayifasha byinshi bigiye bitandukanye, harimo gutwara ibikombe ndetse no kugera kure hashoboka mu marushanwa ikipe ibikina. Uyu Muhire Keve ari mu babigizemo uruhare. Amateka menshi Rayon Sport ifite mu myaka ya vuba Muhire Keve ayafitemo uruhare. Bisobanuye iki rero kuba yakongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport? Ese aramutse yongeye amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, nk'uko abasesenguzi benshi bagenda babitangaza ndetse n'amakuru ava indani muri Rayon Sport agenda bitangaza, byaba bivuze iki kuri Muhire Keve? Ese abafana bakwishimira kugumana nawe? Ese nk'ikipe y'igihugu yakunguka iki kuba Muhire Keve yaguma mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko mu ikipe y'igihugu yagaragaje urwego rukomeye ndetse n'abakinnyi bakina hanze y'igihugu abenshi rwose bamuhaga icyo bita ishimwe cyangwa se congratulation, bamubwira ati mu by'ukuri uri ku rwego rukomeye cyane, uri ku rwego rwagakwiye kuba rukina hanze y'igihugu. Uyu mugabo rero uraza kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport,
ese no kugira ngo Rayon Sport nabasha kubona ikipe imugura azayisigira amafaranga menshi birumvikana. Ese yaba yishimiye cyangwa se yaba anyuzwe nuko yibereyeho mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko ateganya ko umwaka utaha agomba gukina imikino ya CAF Confederation Cup. Birumvikana ko ikizamini cya mbere agomba kugikora imbere y'ikipe ya Bugesera. Ni test ikomeye cyane, bagomba kubanza bagakina n'ikipe ya Bugesera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro, then bakaza kuba bakina na finali, ubundi batwara igikombe bakaba basohokera igihugu mu mikino ya Confederation Cup. Mu by'ukuri Rayon Sport yaje kuba ihura navuga ngo nk'isanganya, nubwo Mukeba yavuye mu gikombe cy'amahoro, ariko kuba yaravuyemo bisa nkaho byabagizeho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko Mukeba bigaragara ko yatwaye Champiyona birumvikana, ndetse mu mikino ibiri ikurikira niramuka iyitsinze igikombe izaba igishyikirizwa imikino itararangira. Mu by'ukuri kuba yaravuye mu gikombe cy'amahoro bivuze ko iyi kipe iyitwaye Champiyona igatwara n'igikombe cy'amahoro, ikipe bahuriye finali nayo irasohoka birumvikana. Kuba rero Mukeba yaravuyemo, ubwo ndavuga ikipe ya APR Football Club, kuba yaravuyemo bivuze ko Rayon Sport isabwa kuba yagitwara. Test ya mbere rero bayifite muri izi ntangiriro z'ukwezi kwa kane bahura n'ikipe ya Bugesera. Bugesera nayo yatangiye ikangana mu mikino ya gicuti yari ifite. Hanyuma kuri finali baramutse barenze Bugesera bagomba guhura n'ikipe izava hagati ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya Polisi. Ni test ikomeye cyane kuri Muhire Keve rero ugomba kuba yongera amasezerano. Bivuze ko agomba kuba yokongera amasezerano, akabanza bagakora ino test bafite yo kuba bakarifiya ikipe ya Rayon Sport mu mikino nyafurika ya Confederation Cup. Ni imikino ihuza amakipe yatwaye ibikombe by'ibihugu iwabo birumvikana. Muhire Keve rero akaba ari test afite, ndetse perezida uzasoza amasezerano mu kwezi kwa 10 akaba nawe yarabishyize ngo mu ntego ze kuba yasigira Rayon Sport abakinnyi bakomeye, ibikoko bikomeye. Mu by'ukuri akaba ariyo agomba kuba yashyira nkaho ari agahigo yaba ashyizeho ko kuba yarayoboye Rayon Sport, ariko mu kugenda akaba yaragiye ayisize mu by'ukuri ahantu heza cyane. Ni perezida wigeze kubivuga mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu minsi mikeya ishize. Hanyuma imikino ya Champiyona, ubwo ku bafana ba Rayon Sport muratubwira hagati y'uko mwakwishimira ko mwagumana kariyeri ya Muhire Keve akagenda bafasha, cyangwa se mukaba mwakwishimira ko mwamubonamo amafaranga akaba yasohoka akajya mu ikipe. Birumvikana ni iterambere ku mukinnyi wanyu, ikindi bikaba ari amafaranga yagenda yakwinjira mu ikipe mu buryo bwa business. Hanyuma ibyo reka tube tubiretse gatoya twinjire mu mikino ya Champiyona igomba kuba muri zino mpera z'icyumweru. Imikino ya Champiyona yagarutse. Mu gusubukura kw'iyi mikino harimo ikintu gitangaje cyane, icyitwa imikino ya saa 12 yamaze kuba ivaho. Hagarutse imikino izajya ikinwa saa 6:30. Impamvu ni iyihe? Impamvu nuko ikibazo kijyanye n'amatara kuri stade KPS cyangwa se Kigali Pele Stadium, ikijyanye n'amatara ntago kigishoboka kubera ko generator irashaje. Ntago wakwizera umuriro wa rege, ushobora kugenda hakabaza skandali zikomeye. Kuba moteri ishaje rero umujyi wa Kigali ukaba utarayisimbuza. Niyo mpamvu imikino ya saa 12 yamaze kuba ivaho. Ubu tugiye kujya tubona imikino izajya iza ikaba saa 6:30 muri fixtures zihari. Kuri uno wa kane ku itariki 28 ni kuri uyu wa kane Gasogi United saa 9 zuzuye iraba imanutse n'ikipe ya Etoile de l'Est. Etoile de l'Est ni ikipe Gasogi United itagikunda gushobora. Uwo ni kuri uyu wa kane. Hanyuma kuri uyu wa gatanu ngo ku munsi ukurikiyeho awazaba umukino umwe. Ku munsi ukurikiyeho Amagaju saa 9 zuzuye izaba yakiriye ikipe ya Marine. Birumvikana cyane naho aya ni amakipe ari kugenda rwana n'ubuzima mo hagati muri mid table. Hanyuma kuri uyu wa gatandatu saa 6:30 kuri Kigali Pele Stadium ikipe ya Gorilla Football Club iri kurwana no kumanuka izaba yakira ikipe ya Polisi. Ikipe ya Mashami
iri kugenda nayo igarura ubuzima. Hanyuma Kiyovu Sport nayo izaba yakiriye ikipe ya Musanze saa 9 zuzuye. Ubwo umukino wa mbere ni saa 6 n'igice. Hanyuma match isoza kuri Kigali Pele Stadium kuri wa gatandatu ni Kiyovu Sport izaba yakiriye Musanze. Hanyuma mu karere ka Huye hazaba hari umukino ukomeye cyane. Mukura Victory Sport LYZ izaba yakiriye ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Na amakipe yombi afite amateka aremereye mu ntara y'Amajyepfo azaba ari guhura ku isaha y'isa 9 kuri uno wa gatandatu. Ubwo ku cyumweru ku itariki 31 saa 9 zuzuye APR FC cyangwa se APR Football Club izaba yakiriye Muhazi United ku isaha ya saa 9. Hanyuma mu karere ka Nyagatare Sunrise izaba yakiriye AS Kigali, mu gihe mu karere ka Bugesera birumvikana izaba yakiriye ikipe ya Etincelle. Tumenye uko umunsi wa 25 wa Champiyona uzaba urangiye. Mu byukuri imikino ikomeye navuga ngo ihambaye cyane ni umukino wa Kiyovu Sport uzaba uyihuza na Musanze. Musanze ni ikipe imeze neza, Kiyovu Sport ni ikipe y'izina, ahangaha hazagwa umusivile. Hanyuma derby navuga ngo ni derby y'amakipe rwose yavukiye mu Majyepfo. Ikipe ya Mukuru wa Victory Sport izaba yakira ikipe ya Rayon Sport, mu gihe ku bindi bibuga bigiye bitandukanye APR birumvikana izaba yakiriye Muhazi. Sunrise kuri Gorogota izaba yakiriye AS Kigali ya Gibukasa imeze neza ariko imaze igihe idahemba. Murabyibuka akantu katrendinze muri ino minsi ishize kitwa no salary no training. Byaje no kurangira abafana bamwe batangiye kujya bahamagara ikipe ya AS Kigali nyuma yuko abakinnyi bagiye muri groupe ya WhatsApp yabo bakandika bati no salary training. Bivuze ko ku munsi w'ejo hashize nibwo ikipe ya AS Kigali yaje kuba ikora imyitozo. Bivuga ko uwitwa Shema Fabrice boss wa AS Kigali yababwiye rwose ko araza kwisakasaka ngo akababonera ukwezi kumwe, mu gihe ikipe ya AS Kigali irega amezi arengane badahembwa. Ni gutyo bimeze. Champiyona igiye kuba igaruka, amakuru menshi agenda dusumira turaza kugenda dukomeza kuganiraho. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza, munogerwe na gahunda zose murimo kandi muze gukomeza kubana na Bridge Sport. Bridge Sport. Bridge Sport.